Whaataro whatu tātou atunu, ia, i nei fo i tai a fau, o le whapoponga le nei o lau porkalame, Daily 5 at 10, i lunga o lau wala ataru TV 5. Tātou whatanunanga masani, ia, e pe o ia i mare tātou ofisa, ia, o le marusi anga tau suavai, ia, po le Samoa Water Authority, ia, o te iloa, o le isi le nei fo i au nanga tā ua i te tono o le tātou tunu, ia, mo le silifia le tātou tunu, o leo maua tātou whatanunanga, ia, e te silifia fo i, mo maua ise malamalama o le tātou tunu, i nisi fo i o vaenga, o nanga ese, ia, o lo whaatinoina i te tono o le tātou pulenga. I le tāore nei e peona ia ile mai mo whaafonga o le tātou tunu, fia ngai whairo atu i lunga le laulau o le pulkalame, leo ma whaatasi atu ai ma le sunga ia nepa, ia, o le sui o le tātou vaenga fo i leo le suavai leiloa, ia, po le suavai mau, ia, e maua isa tātou whaatanunanga, mai e teula le awa mare whaaloalo, a whaila ia toi lau fionga i le tai au, malo le soi fua manuia. Ia, soi fua manuia le ni tai au le tātou atunu, i e whaataro whaatu fo, i le ala whai mai fo i le tātou atunu, i whaanunga le ni tai au, le lofa maleanga lei o le tua, e whaataro whaatu fo i lai, tai o le kalesia, tai o le malo, ia, lato uma o lo mwhaio na mau mai le nei porkalame, ia o le whaasoa le nei, a le tātou pūlenga o le suavai. Ia, walawa se tau whaamani nonga o nei tūranga o lo iei nei le tātou pūlenga, e ala le tātou suavai le loa. Ia, maro whaatai no whionga, ia, ai te loa, o le la tā hawari loa le tā porkalame whaata oto le nei aso. Ia, o te roforo nai no whai olo i tūranga whai o tūte mga aruengo le nei aso. A mana ia o le la ata amatamea, e mawhai ona e sau noa. E whaapula le tātou utunu. O le a, le vaenga, ia, o le suavai le iloa. Ia, o awala fo'i o le whaatino ina fo'i o la tau fo'i ia matawhai oi. Ia, moro siri whia le tātou utunu, uwa mole le. Whaftai. O le suavai le iloa pe o leo a whaingoa ina le whaapalangi o le non-revenue water. O le tasi leo o anavata wa le tātou pūlenga ina ia mawhai o na teko ia le vaenga leo le NRW. Ia leo wha o ina o le NRW. Po le suavai le iloa. Po le suavai le maua. O le whapupula ina le tūlanga lea. E amata mai a tātou waitafe. Ia whapena fo ia tātou suavai o pamu mai le manawa le ele. Na mai le tātou tane mai fo ia le whaputu ele vai. Tu ia le tātou vai la au te pe siam e wa amata la na faisita mutal temina ai o non revenue water e amata mai la ile suavai e umana ngos ai le o ile ai okay tu sala e o le fa talanga ia o tasile atu pe mai magu o tato pulela o le fa mai no le suavai o le aro le tisi le pamuina mai o le vai ia ai le fai ona tuina atu mo tato pa ia le foi ela ina ia le mita foi le tatu pa io tatu ai o pisinisi tulang papen fuatia ai le suavai mamale utu inatu e mo mai se tu pe facile pule awana nga duenga tulang papena ia pe foi la na ele manulauti ale pule tatu effectively manage the provision of safe, reliable and sustainable water service faila ele o moana ele tatu pa anga suavai mamale o man fa man ia lo no win o le tupe foi na o lai mai mauna malele o mafai o na meet foi la le mission statement na pe ona o fa propula fa pena tu so le suavai ele loa a o le yo o le tatu pa anga okay o no win o le unga le na ma le fa ingonga na o mo isi IT fa ingoa o le tulang vo suavai o lai mai mau ele ia o le tatu pa anga ole winga tonu na okay ole winga tonu na ole tatu suavai fole o umana fa mamare tu iai mal tatu colorini le pe ina le siama mautino ai wa se la pasine le mama ma wa se fe fole suavai mo le fa waina a faila le o tatu pa o ino suavai mo mai suavai la na wale lo wa pasia to lo mal tatu mitale i le pa ia le suavai lana le la mawai le tupe pa anga ale pulen na ia mawhai ona mawai le pili vai le pili ia tatu aina ia le tupe na au mai ton whaanga yo ia isi ngā ruenga pulen manula wale ta tere vaenga le whamule nepa lono winga le sau noanga le suavai foi le mai mau tua mai o le mita tua mai o le mita
okay. Mana la fa wa la so no ngai wa ngale. Ya mai so main courses for ia le tua va nga for I pen fene so no yai. Le fa fta le la tato o mai le vai ngala le patino I le vai ngale ena tapi ia po non-revenue water and leak detection unit. O ila tau le wai to mai fa to la to te locating ia pe la to te detecting fo ia liki ia luno tato o nga pai. Okay. Ia man tua fo I ono le tele o tato o nga pai pat tele so se size la titi size la po tu la nga pela ia o la mo le ele ia e ia la tato liki fo ele sau I lunga. Ai liki nga ila lo le ele. Okay. Ele lo at. Ai ia le fenga ruenga wa umana o ina le to mai le sa I dingo o liki a faila mo le liki ia na amatalo le na faile wi pe. Ai o to tonu mo nei por kalame o ia ina vale por kalame la vai le leak detection unit male ena tapliting. Tu fatasi au mai to tai pe o fenga mini o maintenance. Ia maintenance e fai Io vaenga foi a lu fatasi mal operations mi tulanga va pena. A faila e mo an tulanga fa pe. Ia o telefono na fa sawing o le sua vai de lo. Ina ia ma fai pe o na mau pe le sua vai teni ai mai se no tatu e vai teni mu ngala. Tatu le to mana o mia la to na sua vai fo le ma. Ia sawa mai tane anulo. A fa pe foi na le se liki. E tu mau pe le vole o tatu tani o le si fia vai yaso ai a fa pena sawa tele le liki no winga e lui fo ila lo ia le bor tato tan fa pena fo ila ele ia ma se nga man tato poho ia po vai le pamu mai la lo mana vole le fa nga ile pamu o le pamu le o le tisi o le tele ala le liki o tato la ni o tele fo nga ole nga luel pamu telefono nga le tisi o telefono na tu per pule nga tongi na se ang fai tisi. Okay. O mela na le tong fai I le non revenue water. O no me o manei o mai ton I le non revenue water. O ina fai ele fa so ma tulanga fa pena. Ina ia vave o no teko le non revenue water. Ina ia fai fa sa o ina so vai. Tulanga fo le ia tatu tirtilo. O le tulanga fo le ia la titil tu per. Tele tupe mau tele foi la tupe mau o tele foi me fo le la va tato pule ngan fai fa fo le na fo fa la titi me tau ripe ya a toso tato le fo tu la va pena ina ia awane ia ini liki foi le ia tupe mau ia male mai mau fo e so va tato ni le wa matan tato e vai tau o le mungala ia fa le ilo atu le si tu lo la vale ta o ni ai a tato mai tau ia o le vai tafi le wa matana ilo ai le uti o sua vai matana mo mari foi la le vai tafi o le sitting ni alva o lo no vinga wa matana tato ti fai ti o fatano on tato ti lo la ia le la tato habu nga ile le vai le pabu mai le i mana vole le a o inafo o la fa tele ina tu per ia ai le ia tato pai pa le por calamel maintain tu langa fa pena e tu mau pea ia fa sao ina pe o so fa o le tu langa pulang ia ai e foi la le tu o tato pa anga te tau na fai sorry e le ma fai ona nga luel ia pulenga na o ia o le ngalwenga ne ia pulenga o le ngalwenga e tato te fai upu fo le tato te o lo pito va e fai ngalwenga le tato pa fai ngalwenga le pulenga o le ngalwenga le pulenga o le tu ina atu so vai ma ia ma fai uma nai fa le tonu ia o le ngalwenga pa ai ai ni liki le fa ia e tu la foi le mai o le tonu le pi ia e o tanto ti lo vole le tula o tele la vola fa ma telefono tu pe fa o le tele la voli ki o fa le telefono tu pe fa ale o la fia mo wala ina ya inga la lot ia le vai ale liki o le tato fa tuanga la ia mal tu ala lo pule ina ia o tu po la se taimi o iluma ni si tau sa o ise take ina ia lickets free malava o tato mauta malawa e o la vale abata le minta se ia tawi o ile mauta
Ia. Ia wani e sin tulu vole le mau. E moni la vole te tongi e le pili. Ia. Ia ai o le nau ta inga ia le pulenga. O le tau te tiro anga i luma le swing o le tau le wai ene. Ia o le foi tau a putia tatu soa vai o mau. A le ala le inga ia luana i le fara. Ia ona fix mai le liki nga, fix a kuli liki i, le vol fatano, pe munga ala. Ia ala mu fai na bona i vai e faso soa mo le atu. Ia pe so to tanu atu na il tatu. Non-revenue water. Malo whaftai, o lewa manino ai ele tūlanga fo i leo vaenga umolo tau au nanga. Ia o tau mta whai oi, ia maawala i tau te tali atu ai. Ia ina ia fo, ia leo fo i maenga o le tūla i mai pēr. Ia o le tūlanga fo leo le suava i le iloa. Ia e mana ia le vaenga le na e sau noa. Ia o teilo e ua lisi le vaenga pito silio na fisosoani le tau ngā ruenga fo leo le mata i tū ina o tūlanga ia. O le ngā ruenga ma le tātou, pa ia mana mamalo le tātou tunu. E le ngata fo i leo liki te tonu lava i o lona whanua. A o tua mai la o le mita peo le vaenga le na e sau noa. E le o mauala se tātou tupele o le o nanga i o. A o le whaale tonu suava i. Ia mawhai fo i le leo na vame o na longo mai le tātou officer. Ia o na mawhai la ia leo na sanga i atu. I le vaenga na te mai tau atu whapea. E i se vaenga fo leo ni take so ni koura le tātou vaenga. Ina ia mawhai o na tui titia. Ia mai fo i le awane i si tia le level vaenga le suava i le iloa whamon muli. Whaftai. Ua iai ia tātou jackets and goals, tātou pūrenga. Lo set mai te tonu le tātou corporate plan. O le corporate plan na le o le lua lima na i lua whenua fitu. O te tonu foi na i ia ua manino mai e ngā ruenga non-revenue water i ngā rurue. Ina ia whaiti tia pēr ia le tūranga le o le vai le iloa. O nai, tausanga ua mawai o whaisi tele atu tausanga ua mawai. E mawarunga lama. Ia ina ua maua mai la tātou fisosoani pa anga mai whafo tātou atunu uma tātou pūlenga te peo chaikam tūlanga wapena. Manisi fo i o pa anga le a tātou pūlenga. Ua mawhai e o nā o inga leo whainga ruenga. I le tō mai whapitoa lea. O mai la le taimile nei. O te le fisosoani e nei pū, nei a tūlanga ia le si vaenga lea mai whafu, pa anga. Lea la ua tu ititi ai. Wa te le fo i la ia tu ti o le non-revenue water le wei te mini mai fia e whamatala atu ia tūranga ia. Si tia le au nanga pūlenga i whainga le meta u non-revenue water. Okay. Wa te le palasi lalo le pasene. O tu mai e lalo le pasene tūranga whapena. O lesa ia so ia sama o runga le pasene. Le ala o umana o ina le o whainga le. Lena o take la nga le whainga lo ina. I le whainga wai te tono le matou corporate plan. Each financial year, e te tau anga drop mai every 1% o le non-revenue water. Ia o atu ia mai ai ia tau sang whatupene la wai i le take. Tu mai 4% le. Pasene la le ngā rurue au mai. E le na o le non-revenue water ma le liti section ina. O le ngā rue ngā whai whaatasi ar pūlenga. I ono tangata whainga rue ngau. Ia, whapena fo i whautuanga ma tu alalo atu ana i tātou atu. Tātou ni ngā rurue whaatasi. Wai sauri taimi, se fururua maasino se taimi vape. Uma, ma vai atu, whai so e ngai nā. Po le ale tūlanga wai ai ar tātou vai leiroa. A o tūlanga fo i lai le vai leiroa le. O i nai whau mai ai ar tātou paketi. O le si tausanga. Pe ono, tu ununga le paketi ono le suinga lai na fou nei no umana mai ale ia tala inga ia ma tula fo ia wa umana mai tala na se non revenue amor mole wa tau na suile lenga tele le ono wa tele papa atu fo ila ili peso e moni lava ia tatu e fa ngai na wole tula ia halu wai ia mo termine a fa nga solo mai nga na tele ia tu okay tu sala e le ngana tatu non revenue wata ai o termine wa pa uma wala wa sia fo ile matati. Okay. Ina tau sang fa tupe na vai mai le tau sang fa tupe sai tu at. Le ai sang ila lo tatu pasene ia. E tu langa fo ila na i pasene na. Ya le ala ba matu tau fai ya. Ya halu wa ila. It doesn't happen overnight. Pio la le au fa para. It takes years. Tu mai ila lo ya pasene.
ai ai foi le taimi foi le ilu I tau o le non-revenue water ia pauna o tulaga foi le e fia le loto mleanga wa tasi nei vai o le tenga rua I tonu non-revenue water ma le liti taxi unit ia mau tok te o ina mai information se mau ia na mai le fam fa wai lo ma to va am tulaga va pena ia fai tu ai tulaga ia ma to mai e lunga ia tulaga foi le ala foi le si ma to va nga le HR ma va nga le ale corporate na ia tu ina tu ia se fa tu nga fa bo mo wa tau na abe stato wa tu ala no le atu fai se tato awareness program na ia fai ina le a o au tonu wa o nga me nei a fai fo ia open day tau na ia tonu tato pu le ngai open day fa matala I le tamai titile a o ngā le mele nei ina ia tupu a ene pe ma fau ia pe fai ngā venga lai nei pule nga pe le fai ngā venga le pule a o lai ma fai ua nai lo inga le whaasao inga o le suawai tūlanga wa penga pe o le angana tato pur kalambe lea o le tu iti tia I lalo le non-revenue water na ia ma fai pe o ni tato maua pe le suawai e so a te le la pala le liki ia o telefona o le alo le vai o le telefone na le sua vai o le ata mo fai le tato pamu e le tise le tu mai ia tele ia tato ngā ruenga fai tu na papela a le o lunga la momene o le ngā rue fatasi ma le tunu tato te ngā rue fatasi ma le tunu o no le tunu o la to le o lo tu na tu ia ia o nanga mon ia o ma to la pito la o le fa au pe a lus fu fa I tu la fitu aso vai aso tu ina tu pe sua vai mama ia mal sa ngale mu mo le tunu ia o le foi tem ma tu ti pui foi le vai le lo ia o ne te lese vai le lo a tu la ka foi na tato pito la au mai tato watu nga lu e fatasi na ia ma fai la con tato mo pe ia le o fa na tu tem tem uma tem mo le tato te ya maru va tai ane pa te lo le wa manino lo sau nonga po kama mai ni se vai nga fo io le na te wanga ia tu ia se facility ya mo te lo foi le wa manino le tato tonu ia ila to foi pito la au ma na ia foi vai nga le na e sau no o le la vai fa tino ina o nga fa au wa le tato pulenga ia mo se fia le tato tonu ina ia fa ni se mamla ma ia I vai nga io sua vai le lo ia tal wa no le taimi fa tu nga ina le tato por klame ma na ia le la va tu ia le ia va no e te toi sau no ini si vai nga ia e mai se o se fe au mulu ia e te momoli vai pe moni lau sau no o nei me uma e fa mo le ngā ruenga fai fa ta se tato pulenga ma le pa ia ma malo le tato tunu la se fe au e te momoli mo la tato ina ia fa yo na ngā rue fa ta si mo tato ngā ruenga ina ia fa ai titia le foi vai nga le sua vai leilo fa mo fa ftai ia le wa fa wi tato por kalame memori atu pe fa ftai tele I le tato alata o ma fai no tu atu ia le nei ia atatano I tulanga le fo I e ma fai o na mo le tato pulenga ia tulanga le o na ia wa le o nanga ni tato e tu ina sa tu la mo le tato wa tu ai o le tu ala lo la vai al pulenga ia ma le tato fo faton ma se la fiona minister ia tato galu e fatas I le whaasao ina le suawai. Po le a lava le tūlanga ni whai e tato whaasao ina le suawai. Tato ngā ruru e whaatasi. E le ngata I le vai mau, le vai le iloa. Ia o le tūlanga fo I o le tau mwhainga o le pūlenga ina ia mawhai o na o atu ari suawai I le maota malawa. Luis ful whai tū la fitu aso o le vai aso. O lo I fo ia tato whaenga o le tato au whainga ruenga. Lo ngā ruru e le au ma le po. Le au nanga tulanga va pena fisuisi ya ia ya sifi tulanga va pena tanga te fainga nga ona le tam faina va maintain sustain per tato water supply al ma to la va ia tu la ia tato nga do fatasina ia mfai tu ititi ia ia tato vai le loa a le tu ititi ai forma tu ina la ro vai le loa o le telefone na so vai ma tato fa sa ina ia tato va ta no ia ai me se foi ia tato vai e pamu mai mana bole le se tu lo o le tulanga la kana o fa pu ina la bol so vai mama o anta tu tu ina nei au nei motu pele o fa na tu le ia tato puti pe me o tato mau il termine
Ia o se talana o le whapena fo i si mātou whatala ula atu i le pūlenga. E whaftai tele le tātou ala ata. O mwhai e intu ina atu le tātou a wena si nei ma tūlanga whapena whasala wa tuaia tūlanga o lo i le tātou pūlenga. Ia, maro whaftai, le sunga, tu sai fo i male sau noanga mātangu pie. Ia, le fo ua whafonga ma ua mai le tātou turu. Ia, le fo i vaenga tā ua, o la fo i pito la au. Ia, ila to fo i vaenga, ia wai pela wana u tā ua le amatanga o le whatana noanga male a tātou pūlenga le suavai. E mana tua nisi ena o le tasilava le au nanga o le tono le pūlenga le suavai. Ia, au tā ua le o tātou whatana noanga, le usi le fia le tunu, ese umo vaenga o lo tō ngaru ai tasi le aunga. Ena ia mauti noa, o lo whapena o na whaawau pia le au nanga tau suavai e te tonu o maota malawa o le tātou tunu. Anga leile tua ne pai tūranga fo i tūta mga aruenga. La o fionga me se fo i o le tau fo i a maenga ia i tūranga fo i o le tau tua ina o le pa ia male mamalu o le tātou tunu. A mana tū le mai mō male whaafonga mai o le tātou tunu se ui male tau urunga o le tātou whaatara noanga ni fo i tae au ia e pe ona e whaafonga ma e mai mō mai ai. O le nau ta inga lava ia ina ia mawhai ono tātou ngaru rue whaatasi ia amare tātou pulenga o le suavai ina ia mautinoa ia o lo whapena o na whaawawina pea lau nanga i tono lo mautamalo lawa. Tau runga le tātou porkalame nei tai au ia se iau lia foi le isi ona whaapoponga e mora taimi nei whamanuia le atua se o tātou tunu. God bless Samoa. So far seifua. That's the last thing you do, them eyes. Do you still carve? No, but I ain't got time for that. I'm a busy man.